Yes, alright. One more time, ladies and gentlemen. Isereka umeze neza bya atari nanjye meze neza ni The Mic Radio TV ni press review y'uyu munsi rero tukaba rero tukubwira yuko nimba utagize amahirwe uyu munsi yo kujya kusoma mu binyamakuru cyangwa se kumva amaradiyo cyangwa kureba amateleviziyo ariko ukaba warakanze subscribe kuri YouTube channel yacu ugakanda n'akazogera ndakubwiza ukuri yuko amakuru ari bukwisangire muri telefone guhamagara ati ngwino unyumve ngwino urebe ibigezweho. Yes, uyu munsi rero nk'ibisanzwe turaza kugenda duca mu binyamakuru byandika hano mu Rwanda ndetse n'imbuga nkoranyambaga muri rusange tureba what's going on today, niki gihari mbese niki gishyashya cyabonetse nkuko rero mubizi nkuko bisanzwe Yendero Mash ndaje mu kanya dukomeze tuganira gahoro gahoro n'inkuru zihari kuri uyu munsi tariki 29 nibwo turi kuri Kuzinga aya makuru z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2025. I'm coming very soon, ladies and gentlemen. Yes, alright. Reka rero amakuru yacu press review yacu uyu munsi tuyahere n'ubundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 yemereye Sadc kuyifasha kuzinga Utwangushye. Abayobozi b'ihuriro AFC M23 n'ingabo ziri mu butumwa bw'umuryango wa Sadc Samir DRC bemeranyije ko iri huriro rigiye gufasha izi ngabo kuva ku butaka bwa RDC ndetse zikaba zemererwa kujyana intwaro n'ibindi bikoresho zifashishaga ku rugamba. Impande zombi zemeranyije ko hashyirwaho itsinda rihuriweho rishinzwe kugenzura uko ikibuga cy'indege cya Goma gisanwa kugira ngo kizabashe kuba cyakongera gukoreshwa ari naho izi ngabo za Samir DRC zizanyura zisubira mu bihugu byazohereje. Ni imwe mu myanzuro yafatiwe mu nama yahuje abagaba b'ingabo zo mu bihugu byo muri Afrika y'Epfo Sadc n'ubuyobozi bw'ihuriro AFC M23 igoma muri DRC kuri uyu nguyu wa gatanu watambutse. Mu kavideo rero ugiye kubona ubu bita Ngoma uburyo abasirikare nyine ba Sadc n'indi mitwe ngo yaje gusapotinga igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uburyo bari bamushagaye